دیسا دلان دیسا دلان دا برگلان باره گران دا برملان مرن جناف حالی هلان قی نامرن گلو هما مرن دنه تف هرکاند هر جسدک تی فرکاند هر کذبک پی ترکاند من صحنه کریه او چما ای بے فکار بے فکر وی بے هدار بے صبر ایبرد جئ چوی بگر بس کجت رو لملما زیرا زرا زرا مزر ترا ترا سرا سنر دنیا دبت بوی شکر آخرت لخلقی هدما بارود دسنگی مگری وقتا کو آگر لیچری ترسو مرن نچه بری دبت عقل دین کت هما دنیا بوزن و متریه دست آمر خویه دینان خبر جیتونه مرنه لخابا سرسما ويلادني ويلادني خراب بوي حتى بني چقاس بمن را خايني مدعية وك ظالما ويلادلو ويلادلو تجي خمو دردو كلو كاني جيبي تقنيح له خوك سفك الجوان خما أزي أزي فرو دراو أوي أوي بحرمو خو هچي هچي إيشو كتاو نتخو كشت بوان خما أب بشرنو تدفكري فعل أوا يچكري بكا نكا ناكفتري تشتك جهندي عالما تبي دجربيني هرو كاتو چه عفدي اي گرو بهل يك بچككي رو جاتو بهجي كرما ور پیش بر خوس مزن عزيز وخش دلال من سر وحي سر امر كن بمر لبروان قدما بمرج تلبا مرزان دریج چورو مرزان ناز سفک تازه بزان جبگره مسکو ملهما بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بناو خدای رحمان و رحیم حمد و شکر و پسندان بکاملتی جرب عالم ربم ام بدن حمد خدا ای مسلمان دایمه پیغمبر آخر زمان تماشاوان عزیز بینرین هجا به برنامه سرنامه دیسا ام پیشبری ونه دما و بخیر به دکا دریه دل خوکن ام دخوازن جدل ورا ببن میوان دبن عاصمان دل و دینن دیوان خواه و ام دستگر و گشت خواه بکن لسر عرض جیهان و کردستان تماشاوان عزیز بینرین هجا به برنامه سرنامه دیسا ام نافچا رشمله لباجار مردین میوان مهنه ماموستا شاهین دیسا میوان میا و بخیر هاتنه سرچاوه هاتنه که هنرمند صالح میوان میا و بخیر هاتنه سرچاوه هاتنه تماشاوان عزیز بینرین هجا ایرو ماموستا شاهین را انشاءالله هم دخوازن لسر علمه لسر زانینه لسر عالمه
باخذن صحبتك محبتك بكن إن شاء الله لو را علم دي طريقة التصوف ده الجم تصوفه وصفك جوجوان نابه جدا شيخ عالم بعلم چه نابه افجيل آلی کی پیغمبر خدا علیه الصلاة والسلام لسر علمه اف دین آوا کریه و خدا رب العالمین دو قرآن پیروز ده دی گلک آیتا ده دیسا حوجبونا علمه قیمتا عالمه دی گلک آیتا ده دیسا فرمان دایه ما ام خوازه به آیتا پیروز ام دست پی بکن رب العالمين دو قرآن بيروز استعيذ بالله دي بيقول هل يستوي الذين يعلمون والذين ما لا يعلمون بيجي يا محمد كسي زانا ونزان ما وكهذا كرمك ام في شكلي دس بيبكن بسم الله الرحمن الرحيم زانبونا علم هند كاريا علم تحصيل كرنا علم يعني إنسان مسلمان هم جن هم مير اشتبرا فرضا ام بيزانن و يعني جبوي كو مسلمان هم تشتخي الروجة يعني روجة كده تشجر لازمة وكم بيجن كرنا ميجي معاملته بإنسانية إنسان أرى واتشتا لازمة وكميجي علمي وزانبه يعني تشاوا مشتكرن أجوار بيجم فرضيتاوي تشاوايا وتشاوا لازمة أم بكن خد تعالى ولا جمع قبول بك أم في شكل زانبن يعني هم جن هم مير يعني بنجها دين ما لسر علم أبوية لسر علم أبوية تشتي يقول خدا لما جمر فرس كرنا ووظيفة داي برما بيعلم نايجي يعني وقت أقول مرو نزان چهار ميج بك چماي ميج بك مرو ميج ناكه ميج ستونا دينه ستون هر دين داره يعني بشكل يعني أهم وكم بيجن زكاة أخوان بزن لازم علمي زانبن يعني خد تعالى قرآن الكريم وبيغمبر أخوة يعني نا فالشيان ديا البته جبوي مشي عنديا وأف بيامك وقرآن الكريم دديما بيغمبر صلى الله عليه وسلم دديما أف بيامك قال كي جرينجا ولازم إنسان مؤمن إنسان مسلمان بيرك جن مير هرچبه لازم يعني في بيامه شخرا بك دستور و يعني وقت اف دستور آنيجه هنجي رضا بنا خد تعالى راضي بنا خد تعالى بإيجه وقت اف بيامها اف مساجها ما فهمنا كر ما نستان هنجي و انسان ديسوي كوي جناح هذا و بأمريا خد تعالى بكي و جريا خد تعالى دربه وحقسزية وظلمي بكي أبجا علم هر فايدة جمهرة هي ومدنيات ونطوة وجواك وأم بيجن شهر آليفا آلي أم بيجن سر علم بيش تكفي وقت علم نبي بيش كتن چه نبي و إنسان إيرو أمزن دنيا دا إنسان دا عليه علم دا بيش علم نا تاني علم ديني فهم بكن وكا أم بيجن أم كائنات جي بخنا نافدا هنگي في آلي دا إنساني كو بيش كتنا إيرو سردستيل الإنسان يكون آلية علم ده باش ومانا لوادكن ونتوي امبريال إيرو يعني في آلي ده
سردستی الوان نتوایت کن و انسان دکن. اما استدفرد يعني مروفي معني كاري وشاد درخه كسي جو علم برهبة دنيا علم فني وعلم ديني يعني ياي ببشفان خد علم ببشفان وقتا جو مروج علم دور به وكبازا وكبازا سري ما شفان هبن بله شفان هبن ايرو تي وجو قلب امبريال جبرگو تي ايرو علم فني دي تكنولوجي ده پیش چونه ایرو گلان شوانتیت کن گلک تشتاج دبی هون نزانن ام زانن جار تی حتی دربل واند کن يعني يكي قوتي ملت قل هالبجارت بيجي ديس دبي ناد دبي افيان نباشه ازانم كيا باشه از باش بوين اشترتينم دربه عسكري و وكده گورخوا رد شوپینه ویانه که جی هگه ویانه که ذات عسکری جهوا بمباد رشینه دمکی جبو گوتی ایرو مسلمان سر زمینه سر بلند بن علم حوجیه گو نکار میشه در جبردن نواره پیغمبر خداش خود دیست به علم چینه جیبه ببینن یان جدی به حکمت مال من باورمن وندایه لکو ببینه یاویه گرک راجع یاویه بله يعني ام في زانبن ام مسلمان هكا ام في امر خدا تعالى بجهبن وكوابتي ام بن شبان و روجه قندما روجه ام تشيكن هكا نولو به وكعالمك يتقو ام باجانا بچن ام فكي بچنن تكس ديناكي انسان مسلمان فكي چنه و فروشه و عبريا خفي بكي لهكا تشنادي كرن تشتي علمي كو إشارتا مدنيتها هكذا تشتابك فيجا وكما قلت نطوي امبريال وبجنب السكنة يعني حتى فرا شما يعني وقت بيجي راقب جوار درس كبير او زمينة سر وكو او تشتاكو دلوا دخوازي دكن او جوار طنق بي او حول او آلانا و طنق بجواره نكارن زيدا قافية دي سبابشن هفجا لازمه مسلمان و پیام امره بينجه لا إيرو علمك هيا سر روي دنياي حقيقة دبي سدما رجاندنا خونه مظلومه خونه انساني باش و ماید علی علم ده پیش و نچونم ایرو سبب و چیه کتاب کائنات اری بلکی خونده بن لی ندبن باندورا قرآن کریم ده اجبر و ظلمت که هکل گوری قرآن کریم بانا گوری امر خدا تعالی بانا گوری گوتنه رسول الله بانا اف ظلم چه ندبو يعني او شاغ زانيجي يعني علم ديني علم فنيجي وقتا قو ند دبن وقو دبن باندورياجي ند بن سيها قرآن دبه نجبر زاخو دبه وكا كيركي قوتي ريكي خراب استعمال بك دبه معنى نوري يعني او زانين دبه بلا سري انسان شوا ميناك بدن مثلا تجد بيجي قرآن وقت بشور به شور نبره به مظلومه هو ظلم لی کرد شور جی وقت به قرآن به ند بن باندورا قرآن ده به و ظلمه کی ایرو شور ند بن باندورا قرآن ده ایرو شور تنیا گوری ری شیطانی انسانی ندریا خود تعالی ده يعني كارتينن وجبر ايرو
تمام أمة إسلامي بناف ظلمي دا مايا وحق سزيلي تكرن ونكاري قاوكي برزاخو باويجي ایرو گوت نواز فنکر دی برنامه نوسته ایرو گوتی قرآن به شور جبه قرآنه سبب آیدی سنه نزانیه ديسا وكما قلت إنها يعني هم قرآن هم پیغمبر وهم كائنات دوی پوربه ها وقتی پوربه حق سزی نابه ظلم نابه چما امر خود تعالی ها قلتني پیغمبر هنا پیغمبر شو حربه چه کریه قلتيه هون زاروكا ناکوژن هون پیرکا ناکوژن هون دارا جناکن دارا هون داره فکی داره جناکن اجور بجم عالم زانسته فلاح بن و یهودی بن هون و ناکوژن عبادت خانه و خراناکن هفتشیا پیغمبری خدای جمره میناکه الجوري رزاق خد تعالى يا بقولن هكا راس به اف انساني كود عالي مادي دا پیش و چونه بوی شکلی وكا رسول الله فرمان كريا صحابه خورا اش قومتان ارديا خورا يعني بوی شکلی چه به بإذن خده يعني اف خون و سكنه نزاني بون و رابه الجوري امري خدا چه به يعني انسان نه حقسزي لبناكي بله بله ومستا هيت سكنه وچخ ام گوتنه بدن که کساله ام گودار کنه بشدی ان شاء الله بدن Sana milad pensad u heft u yekani hivde birqe de şebabiste nisani alem hejya be viladetek nurani linnekayi put serdeva qalbani tu hatishmer keyf u eid u şahiyani همش خدارا ناويت محمد داني يا محمد تنورا قلب ودلاني تروني يا تمام عرض جهاني هبوناته ترزداد لي كافراني يا محمد تكر انت دويراني يا محمد دل ما تبع شندن يا محمد درد ريات جكندن يا محمد كبر بسر تبرندن يا محمد تجمالات
خزدي لتبر شوخة رحمة تسترك جه شرعي ومنالك لبرزوري زحمة عضات متانك تشمر بوي رهبر وشفان أمت روجا كولي چیایی نور ملک درکه یا محمد تنورا قلب و دلانی ترونیا تمام اردا جهانی هبوناته ترزدا دل کافرانی یا محمد تکرن تا دوگرانی یا محمد دلم تبای شندن یا محمد درت بیاد چکندن یا محمد کبر به سر تبارندن یا محمد تجمالات درندن ساعت خوش مالی آوا خدا جو راضی به ام هر ناوبره کی بله تماشاوان عزیز پشتی ناوبره کردی سامل پیش بری ببین